Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу биздин бүгүнкү өнөр көрөрмандары. Ушул жерде жакынын тутуп, жакшы сөзүн, жакшы тилегин айтайын деп келген жакшыларыбыз. Бүгүн сиздердин келип чогулган бир гана себебиңиздер ушулардын өнөрүнө ортоктош болуп, аларга бир жакшылап алакан чаап, дагы чыгармачылык менен ийгиликтүү эмгектенишине сиздердин дем күчүңүздөр абдан керек болорун билип, бүгүн алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп ушул кут төгүлгөн курбулардын
концертине келип бергениңиздер үчүн алкыш, чоң рахмат айтабыз. Адам баласы качан ооруйт? Адам баласы илгеркидей той топурда чогулуп сүйлөшпөй калганда, каткырып күлүп, өзүнүн бир ички бугун сыртка чыгарбаган учурда кадимкидей ооруп, ал жалгызсырап, бир үйдүн ичинде же мамлекетке, же бала чакасына кереги жок болгон учурда, ал өзүн өзү жемелеп отуруп, анан ден соолугунан айрылмак деп кыйындар айтып калышат. Акыркы 5 жылда биздин шайыр апаларыбыз өздөрүнүн тиги түпкүрүнөн болгон жакшы өнөрлөрүн элге тартуулап, алар үйдө жатпай топ-топ болуп Кыргызстандын маданиятына салымын кошуп келе жатканын баарыңыздар жакшы билесиздер. Азыр Кыргызстанда эң популярдуу айымдар булар шайыр апалар. Ошолордун катарын толуктаган мына менин оң жак, сол жагымда дем алганы башкача, жүрөктөрү эстрадный соккон кут төгүлгөн курбулар тобу бүгүн 7 жылдык сиздердин алдыңыздарда бир жарашып турган жакшы отчеттуу концертин берейин деп турат. Ушуларга дагы жол кол чыгарып койсоңуздар. Эми залда отурган бул кишилердин жакындары бар. Жакындардан дагы жан дүйнөсү таза, жакыр эмес кыргыздын мыкты акындары бар. Ошол акындар менен бүгүнкү отчеттуу концертибизди баштасак, алар жылдыз болуп, айга айланган, кубат болуп, элге дем күч берген сөзү менен, деми менен, сиздердин кол чабыңыздар менен учурашуу үчүн Жылдызбек Төрөкановду жана Кубат Тукешевди алдыңыздарга чакырабыз. Кол чабып койсоңуздар. Sahra bugün cıynap gelgen apalar, ulullardan ar sözün
Elimiz apalardın aytpasaganda var bir sözlü kata var. Apalardaydı verbesten, apalardın canından aman balsın atalar. Apalar ele de vatsa kaldı da oturgan ni olat atalar. Apalarımız var hüküm ciken ağarıp durat çakalar. Bizdi koşmay gitti de olmasın işte kapalar. Vay güyrengen baldar kalsın dep bizge gümüşten takkan takalar. Yemime uzakrak çabayın ruhsatı verseler uzunur davalayın deli ölçü olmadın kadem verip oturakayın. Kızıl tildi çavayın kıyıla cebine bakayın. Hırıstı elimden dersi hırlamaylan tip kalayın. Ak geniş ayrapalar bağrın ardı çakırıp Manas tiyatırdın zalına bindi bağrın ardı batırıp Turgan gezin nırdayım Gömünün munday kalkıma Burgan gezin nırdayım Ak dilegin nır menin Sungan gezin nırdayım Ak kızmatın elini Kılgan gezin nırdayım Atayımın da gelgen son oğuzundun açıp turbayın Hırdağılar deseniz Hırdoğa mende gırdayın Apalardın aytayında başka gönül burbayın Mından 7 yıl murun ilgeri Cıldıztın uşul bilgeni 19. yılları Tarıkı çındık buldağı Andan apalarımız argas yerden top dolup Atılıp turgan ok bolup Bugün eline kanser berüydü mınan et yüreği kost bolup Sabır gülde yapamız Al bolsa cüret baş bolup Alemi şair gülde yapamız Aldağı cüret döş bolup Marabatta yapamız Aytılıp sürat göz bolup Aytılıp turat söz bolup Acarın çaçıp karacın elini turat gök bolup Dağı sabır gülde ecemiz almına ol akındın kılas cetekçi segen Aroz aday olgan apamız alır at başının kız eken Şını gülde yapanlar aldağı gen kalastın kut eken Alenin Aziyada yapamız aldağı gen kalastın duh eken Bulanır da dese ırdağı bile dese bilegen calan universalli gişegen Atayın bizdi çakırdı Apalar sıynaydıken akındı Apalar aydı batkan son bugün iyip geldim başımdı Bilip geldim barkındı Kadırlılar aldında Kamçılayın atındı Hazır görgüle karab iş kılıp kalkın Biz gömül göğül bolduk kaydıger Jalan ölgöndü maktap adamdın ömürgö olduk kaydıger Turganına suyunup balaga bolduk kaydıger Irbasa da tim koyup jaraga bolduk kaydıger Alemi 7 oblast batkan jer, 7 atamız jatkan jerge jerge da bolduk kaydıger Ettep gülün göröttep bul elge da bolduk kaydıger Ak sütün aktap koygonsup gedeng apaga bolduk kaydıger Akıl sözün eşitpey ataga bolduk kaydıger Baylıka bana tayanıp azır jalan bataga bolduk kaydıger Alemi şair apalar bular yerini büyüde jatpastan Meritini artta kaçpastan Mınavıl kurbuları degen top düzüp karaçı jakşı işlerdi baştaşkan Kurbuları toğun görgöndür kuvanışıp Maktaşkan özgöçöң adam turbaylı bular ömürdün jolun tak baskan Emin aldın arga gelse de mardaklı şair apalar Apalardın aytmasak akındarda kata var Ankenin uşular bergen uğuldarga mardakka bergen bata var Buyursa biz jakşıla bırdap keteriz verdin gömülüңөр jaşarar Meneni toktotup ırımdı silerge jaşoonun bağlaymanıgın Bul jergen özgöçö janдар gelişti jalan өлkөгө koşkon salının Siler dağılımдар ömür sürgülü buyursa kırkılbay butak tanırım Kırkılmay butak tanırım Apalarım ağlamga çaça versin
canında apalardın ılayım ayta versinden kadırın. Yemek araba otursam varsın bu top kurbular. Silerge ırday temektep terde vatat murdular. Kurbular kanday sonunda bizde yakınlar dalay ırgurar. Olmasa kağılayın apalar, kağılayın ayalzat. Muna bu siler cönünden akınlar dalay bostoğum. Akıncı okşayıp ömürde silerdin ırga koşboğum. Apalarımız ardayım bizden ek çüröktörді koskoğum. Ayaldan soğuş başlanıp Alturgay ayaldan soğuş toptoğum. Kağılayın apalar aman bolsun ılayım. Den soğuluktu bektilep silerdi korkasın deymen kuday. Kayda gana barbasın ır bolup dursun ılayım. Den soğuluğun bar olur mingelinseniz can olur. Ardayımınday külündü gülkümenen şart olur. Oyluğunun bar olur kağılayın akallar. Ardayım olsun iyi gibi adırcıldız bek olsun gevaytta. Şair apalardın içinde usul kuvattın okugan okutkan muhalimi var devaytta. Oşul sözdü begaytta. Sabır kül niyazımdan geçekem. Benim muhalimim birinci. Geçekemdi görgömden özgöçe bastı süyünçü. Anda ben oynup alamın eşikten oynup cügürçü. Sabır külde yecekem. Bilimdim bosa bosun atlatıp. Bilgenin mağa cattatıp. Ey çoğun mekteptim bosa bosun atlatıp. Çoğun dastandı cattatıp. Kanday sonun muhalim dep ayrımız maktaşıp. Mağan altından çırga süyretip. Altınday gepken üyretip. Gümüşten çırga süyretip. Hukuktan gesten üyretip. Halipenin üyretip. Aydan ösüp gündösüp. Kuvat akım bolgon vağı. Anda sabır küldey ecemdin en ele sonun kurağı. Bugün görüşüp turgan çağımız. Oylarımız bilen özgöçe bölüşüp turgan çağımız. Sabır külecem kaydasız çıkıp koysanız bolu. Okuduğuzda görüntü vurup koysanız bolu. Akınlardın canında kurup koysa bolu. Ece kerim çıkkan son alakandın ayan boy. Kurup koysa bolu. Apaların bombası ölürdün bombayı koya. Kuvatının dülünde ulanıp durat canağı. Kağılayın ecekem başına giyiverecek. Uydursa baktılığı olup gelecek. Eneler giysen gelecek. Yerikin olup gelecek. Kağılayın ecem. Mendey olgun kuvattı tulpar bol dep taptagan. Balapanday gezimden beni şumkar bol dep baptagan. Kağılayın kalayın men ecekeyimdim maktagan. Ecekem menen maktanam. Kağılam sabır gülde ecekem özünüz menen şattanam. Anda gülmün dep turgan eceme. Rahmat sağan eceyi dep anda ben gül bereyinci sahnadan. Kağılayın eceke baktılığı olgan candaymın. Güldün en son tandaymın. Kılgan engegindin eceke gülmenen aktay albaymın. Irmenen aktay albaymın. Kağılayın epalar kulabasın deptiler ene degen taptınar. Kur'an'dan ayal degen süre var demek Kudayga dağı jattınar. Gök asman bolup üstüngör. Ey gökşileri bolsun astınar. Jaratkandayın koldosun oy oşol jannattan bolsun baktınar. Ulan o günde benim birinci muhalimim sabırlı yazlar koyun. Uçar gözümüzden çok bakımdan inspektörü hanım. Kuvat geçin.
Намазбек Кубат, рахмат. Силер менен бир жүргөн бул күндөр дайым рахат. Жараткан ушуларды душмандарынан ырахтап. Кол чыгарып койсоңуздар. Бар болдуңар. Мен жеке сизди биринчи көрүшүм. Анан бул болсо элди ракым болуп калды. Көрдүң, чын агыраак бизге барган. Анан мамилеси да тагыраак, эжесин бүгүн мактады, көрдүңбү? Эжеси эми бүгүн мактабайт да калас. Кол чыгарып койсоңуздар рахмат. Урматтуу бүгүнкү көрөрмандар, араңыздарда бирөөлөр отурат да, бул кандай аялдар болду экен депчи. Азыр мен акырын чакырам, жетекчисинен баштап булар 7 жылдан бери бирге чогуу жүргөндөр, азыр мындай кандары жанына сиңишип, бири-бирин кыйбас болуп калгандар. Ушул кут төгүлгөн курбулардын жетекчиси Алымкулова Сабыр кележекебиз. Кана кол чабыңдар менен өзүңүз. Кол чабып койсоңуздар. Өрчө топтун эң бактылчысы, жакшы жаркылдаган айымы Достиева Роза эжекебиз чакырабыз. Кол чабып койсоңуздар. Аламга кеткен акындарды тамга таанытып таптаган, алар келип бүгүн мынакей алкышын айтып мактаган анын эжекеси Ниязова Сабыргүлдү чакырабыз. Кол чабып койсоңуздар. Чындыкты дайым сүйлөгөн ана Үсенова Чыныгүлдү чакырабыз. Андан кийин Сарыкасапова Азия эжекебиз. Андан кийин атына заты жарашкан Арипжанова Шайыргүл эжекебиз. Марапат Момунова деген эжекебиз чакырабыз. Бир жакшылап кол чабып койсоңуздар. Рахмат. Элде урматтуулар, бул жакшылык деген жукуштуу болот дейт. Акындарды угуп отуруп мен да кичине бир ырлар токудум да ичимен. Алдыга эже чыгып турасыздар, элдер түгүрөп кол чабат. Биринчи жетекчиге мындай да бир токуп атам өзүмчөчү. Сары майдай сакталган, саат сайын макталган, таалайын таап, татыктуу, тайманбай жүрүп такталган биздин жетекчи эжекебиз чакырабыз. Кол чабып койсоңуздар. Өзү да гүл, сөзү да гүл, кези да гүл, дайыма жыпар жыттанган, жүзүнөн куюлуп дайым куттанган эжекебиз. Кол чабып койсоңуздар, Роза эжеке. Çöptü жыйсаң саман болбойт, сабыр гүлдөр жаман болбойт. Бүгүн акындын окуткан эжекеси эжебизге чын Сабыр эжекеси кол чабып койсоңуздар. Чындыкты дайым сүйлөгөн, чыркыратып бийлеген, тийишпеген адамга эзели өзү тийбеген, чырпыктай сону кыз эле чынар болду, чындыкты айтып жүрүп, көктүреген мунар болду. Кол чабып койсоңуздар. Чындык. Азия эмес, ааламды багынтам дейт, алардан барып бир-бирин сагынтам дейт. Биздин эжекебиз Азияга кол чабып койсоңуздар. Аялдардан чыккан шайыр дайыма жакшы болот. Аркасы гүл болот, Кудайдан келген дайыма жакшылык күн болот. Жүзүнө мээрими дайыма төгүлүп турган эжекебиз Шайыр эжеке кол чабып койсоңуздар. Атасы момун, апасы өлө сонун. Ырдаса элди каратат, ырыстуу эже марапаткан. Бир сонун кызды чыдап, бели сыздап, ар бир күнүн майрамдай тутуп бир кызды төрөп койгон экен эжем, марапат эжем. Максат Куламакулов залда турабы? Кол көтөрүп койсоңуз.
ошол кишинин күйөө баласы болот. Кыргызстан деген бир жакшы чыгарма жазган, ошону азыр хор кылып аткарып беришет. Максат Сулайманкулов. Кабыл алыңыздар. Sizge bir soru. Karıganlar buzuldu je buzulganlar karıdı. Şunday to'g'richilikda aytishdi, shunday so'rovni resimda buzilgan çok hech kim dile. Yok, buzulganlar karıdı je karıganlar buzuldu. Biröni aytыңыз. Söz aytish kerakki, bir ayta düşünsемчи, buzulganlar karıdı okşoп чутой, көчө тынчыда болуп калды. Ошого мен да кошулам. Ооба. Азыр адамдар мындай билим алып, анан чөйрө өзгөрүп, энегит дегендей жаш болуп калышты. Сизден бир өтүнүч бар. Жанагы Сакен Шекеев деген кишинин сөзүнө жазылган Сапатар Исахов дегенден өтүнүч деген ырын мен жакшы көрчү элем. Ошону сизден суранам. Кудай берсеңиз.
Тайке майырдан келіп қалыптыр анан интип айтты да, Майрамбек тиги эжең больницада экен, барып ошону көрүп келели деп анан экөөбүз республиканский больницага баратсак, мынау сол жак көчө менен баратсак, мынау оң жак көчөдө бир ап кийинген медсестра келатыптыр. Анан Тайкем кичине кызуу болуп анан мынтип калды да, Майрамбек мынау көчөгө өтөлү деди. Анан эмне болду Тайке десем, мен анау медсестрага тийишем деди. Тайке бияк айыл эмес, жөн эле койсоңуз уят болосуз десем, жок, сен мага акыл үйрөтпө деп анан бул көчөгө өттүк дагы медсестранын жанына барганда Тайке мына айтты да, садак алып кетейин, садак алып кетейин жатылдаган. Сенин колуңда 2 ай дарыланып жатсам, арманым жогоруда кабылайын деди эле. Тиги аябай токтогуз экен. Байке сизге эмне болду? Айтып атам го, 2 ай дарылансам арманым жок эле десе, сиздин мага тиешиңиз жок байке, мен роддомдо иштейм деди. Тайкем солуп кетти да. Анан мен айттым, Тайке, бул жакта бар мындай таанышымдай карай бербейт адамды. Биякта башкача, жашоо айылдагыдай эмес. Десем ошондон кийин так эчкимге тийишкиси болду. Азыр жана менин мактаган Марапат эжем Момонова Жакшылык Алымовдун сөзүнө жазылган Ырыспай Абдыкадыровдун таанышымдай карагын деген урматтап берет. Карап койсоңуздар. Gönlü sensin tanım, bir de ağız bir de canım tanım. Çürük dörtüp çürümdü koyalap, kırktım beni tüpkürünü sananım. Çürük dörtüp çürümdü koyalap, kırktım beni tüpkürünü sananım. Önüme doğdu üst üstü
sayın tumçukansın baramın. Sezinlerin caşı çorum canındır, yok degeni de tanışınday karağın. Sezinlerin caşı çorum canındır, yok degeni de tanışınday karağın. Yok degeni de tanışınday karağın. Марапат Момунова қол жағып қойсаңыздар. Билгин жігіт деген шығарманы атқарып береді. Қазір құрметті тұрғандар, сөзі Тыным Сейітованікі, обоны Дасманбетованікі. Ежеме қол жағып қойсаңыздар, келіңіз. Талайым сенде сөзі Сымар Шимеевтікі, Обоны Қалыбек Тағаевтікі, атқарушы Азия Сарықазақова. Қол жағып қойсаңыздар. Sevgilsin minda gülsünde, gülkünde hoşu gülsünde, yetimden takır gelmedin sen. Erisin mülkü, bir ödün mülkü, süretin mülkü, ay erisin. Yengsönün canın bayrağı, çevirip çocuğun aydağı, bir kutan nazik sevgilgen. Gülümü saldın, gülümü saldın, hayrımı saldın, ay hayrımı.
мына күтіп коебуз. Атай Огонбаевдики аткаруучу Элина Медетбекова келет. Кербен долбоорунун жетекчилери келип туруп абдан шашып атабыз, сүйлөп калуу тилегибизди айтып коелу дейт. Кол чыгарып койсоңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, кутман күнүңүздөр менен барыңыздарды ушундай сонун ыйык сахнада, ыйык күндө, сонун күндөрдү көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Биз атайын ушул курбулар тобу биз менен 5 жылдан бери кызматташып келет. Сауыр Гүлеже, анан ушул топтогу айымдар, аябай активдүү айымдар биз менен көп жактарга барышты. Ыркербен теле долбоору биз ушул айымдарды, элдин арасындагы таланттарды, элдин арасындагы катылып жаткан бир гана ырчы эмес, ар тараптуу кол өнөрчүлүгү дагы көп тараптуу айымдарды, ак элечек айымдарды чыгарып келе жатабыз. Анан ошол 7 областтагы айымдардын арасынан эң активдүү, эң чыгармачыл, эң сонун айымдар десем болот да. Анан бүгүн ушундай сонун чыгармачылык кечеси болуп аткан экен. Атайын Ыркербен теле долбоорунун атынан, биздин фонддун атынан өзүбүздүн белектерибизди берип куттуктап койгону келдик. Келип берсеңиздер, урматтуу апалар, айымдар, бүгүнкү сонун чыгармачылык кечеңиздер кут болсун. Ушундай көрүңүздөр, сонун биздин сул айымдар. Апаларды көргөндө биз дайым көзүбүз жанып кетет, ушунчалык кубанып күтүп алабыз. Сиздерди ушундай чыгармачылык күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Дагы да мындан да ары чыгармачылыгыңыздар өнүгө берсин, өсө берсин. Эң башкысы ден соолукта болуп, дайыма ырдап сахнада түшпөй жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Курбулар тобу ар дайым Ыркербен теле долбоорунун эң мыкты топторунун бири деп билебиз. Бүгүнкү отчеттук концертиңиздер кут болсун дейли. Кыргыз Республикасынын Ыркербен теле долбоору жана Ыркербен маданий коомдук фонду ардак грамотасы менен урматтуу курбулар тобу жана жалпы жамаатыңыздар, сиздерди отчеттук концертиңиздер менен куттуктайбыз. Сиздерге маданиятка кошкон улуттук багуулуктарды даңазалап, агартуу иштеринде элге жагымдуу маанай тартуулоодо биз менен тыгыз байланышта кызматташкандыгыңыздар үчүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ийгиликтериңиздер арта берсин. Ыркербен маданий коомдук фондунун жетекчиси, негиздөөчүсү Венера Пирматова, менеджери Толкун Орозобаева. Бар болуңуздар. Ыркербендин сонун беректери
концерттерине, ийгиликтерине кошо катышып, биз менен дүйнө жүзүн кыдырган топтордун бири. Дагы эле кыдыра бериңиздер дейли. Ийгиликтерди каалайбыз. Байрамыңыздар менен дагы жолу. Кичине жаш өткөнү кыйын болуп калат экен. Азыр жана китептен алып кетип атышпай, мен айттым, бийлейбиз десем аны тотоп калышты. Мекеним Кыргызстан аткаруучу курбулар тобу бийлеп беришет. Бир жакшылап кол чабып койсоңуздар. Төгүлгөн курбулар тобу. Урматтуу меймандар, мындан ары Түгөлбай Казаковдун 3-4 жакшы чыгармасын аткарып беришет. Жакшылап колдоп коштоп койсоңуздар. Азыр Роза эже, эки Сабыргүл эже сүйүү жазын деген чыгармасын аткарып беришет. Кол чабып койсоңуздар. Sağ
Sen kayda gitmesin asıl geçim Kölünü doğuşup suyu yazdı Ay sen kaçan gidesin asıl geçim Cümletin cümletin yüzünde Sen kayda gitmesin asıl geçim Kölünü doğuşup suyu yazdı Ay sen kaçan gidesin asıl Kanattın kardeşim Kan ettin akkan gözyaş Şunkarın sarıcı Şunkarın sarıcı Alsa kılıcı Men bir şunkar savalagan 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 yettey savalagan savalagan yağmur elin düğüne Sağlıç yürek bizi en sürüktü kanat görünmüyor yetücüce akşam kalbim yanar Hayradan güçe var Şunkardım kalbine Şunduklu göz yaşar Şunduklu göz yaşar Göz yaşar Men bir şunkar savalagan 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 yettey savalagan savalagan Yağmurun elin düğüne
Бул таңды тоскондой соң кирет өлжекте қалғандай қиылам қайықтан іргелеп белгісіз дайынсыз армандай қайдасың досым қайдасың құрбым қайдасың ушыл таңда толқусыз жектен үмітсіз жектен ұзадым алыстадым Гүлбети толқусыз табышма өзгөчө таң достум бүгүнмен кайыктан ырдагы алыста мен алма күгүмдөй қайдасың досым қайдасың құрбым қайдасың ушул таңда толқусыз жектен үмітсіз жектен ұзадым алыстадым қайдасың досым қайдасың құрбым қайдасың ушул таңда толқусыз жектен үмітсіз жектен ұзадым алыстадым толқусыз жектен үмітсіз жектен ұзадым алыстадым ұзадым алыстадым Қошақ қойсаңыздар. Кейін Кетігөрбай қазақтың күту деген шығармасын Марапат Сатыбалдиева атқарып берді. Қошақ қойсаңыздар.
Marhamat ise. Tamam, bir olamaz. Çok. Masa sulama oldu, öyle oturup koysun. Azaka suranız buzgan olsanız. 3 günden beri çalap da gele maksat ayabay tasloşli malçı. Ne olalım hana? Masada gel. Sizde görmem ben kamil bir 15 yıl oldu. Bir yakın gelip koysun, olçağı koysun da. Canımızdan birine kalmak göreymiş bunları. Kanda yapalımız ekan. Estradanı uşu kişi başlagan. Biz jana Büyüksara Beşenevi adında Azır Uluttuk Üniversitesi okualdı. Uşuğunda okuatқанда Мақсат әке звезданы. Uşu kişilerden vakasını doğrularız. Qanday qilsın? Maqsadtың қайменесі десе, бір-екі аяғын бендешіп кетті. Жоқ, бұл апасы деді. Çok şaşırdı. Қартын келе оқшашты. Aslında sizin Kırgızstan'ın yanınızda da ecelerinde sonunda orusça kırgızçaсын, бірақ кайненеңиз гана таза өкөнтөн жакшыртады эки тилде. Калгандары монтуп гана туруп берди го. Çok. Рахмат. Ушул жашнагай кызды төрөп берди. Канча бала болдуңуз? 4. Кудай өмүрүн берсин, иман берсин. Жакшы адамсыз Мақсат эке. Мындай сиздин наркы ичиңизди ачып ташып деле кереги жок. Сыртыңызда бары турат. Аман болуңуз, просто көргүм, учурашкым келбейт. Бар болуңуз. Колчак койсоңуздар, Мақсат Сулаймановна. Yo
Алдыңыздарга Оғыз жүбір сөз деген бірді тартулайбыз. Атқарушы Чынугүл Узенова, келіңіз. Бұлар жарышыптыр да, кім гүлді көп келеді деп. Ошондай деп сес қалым. По-моему, еще изе ұтты да. Бүт филармонияда иштейді жаңғарчы.
utadım, dalay kızga utadım, çılmış ake. Alaydan unutmasmağın, degen sözdü unutmadın, çılmış ake. Çıl. Ayal zatın görgönde, ot bol çelik gözlerim, çılmış ake. Жақшылықта. Kız gelipti görgönde, şapla çele sözlerim, çılmış ake. Анам қанты. Далай гүлді жұптарда, ұтқа кишен салдың ғо, чыңдыға кеш. Далай қыздықтарда, ерчіп далай бардың ғо, чыңдыға кеш. Hangisi olmayı olacak? Жақшы гүлді алмадың, жығылған деп қармадың, чыңдыға кеш. Еркін гүлді алмадың, етектен деп қармадың, чыңдыға кеш. Dünyamda kuradım, tukumumda uladım, çılmış ake. Чын, алты бала бар. Qanday ishing chiqsa da, dikenden dik turaman, çılmış ake. Аянның милдетіңді. İçim asam çıkasın, üstüm karıştırasın, çılmış ake. Мастық. Mas bolğanda çıkasın, soğukta tazın bulasın, çılmış ake. Анаңды. Келін ұғып қалмасын, кенжеңде шүйіп атқанды астаға кеш. Ulup kalmasın, vuruşmasın жатқанды, turaş ake. Бақыт тойлай жашадық, тамашалап жатамыз, чыңдыға кеш. Жақшы еле yaşadık, жетік алмай жатамыз, çılmış ake. Чын. 딱 보여요. 비디오가 다 떴다. 비디오가 다 떴다. 다 떴다. Canım tuttunuz. Rahmat. Hanım büyüyece Turkuaz sportumuzda. Uşul azırkı Kakemene Şake'nin sözünü yazgan şu hanım büyücüsü kod edecek geldi. Değil mi? Bir gülmeli olmaz ki bir gülüm. İyice bakınız. Geçseniz. Kulak tutsunuz. Şu akşam çok da güleniyor. Ama iyice. Bir sekunda var. Çoğun canım var mı? Şaka verirseniz. Bunu mutluluğu var mı? Şapkasında zontik mi olmuş şapkası? Konuşa koysanızlar, hakemine şeker. Yemeğin umatılanlar şu hakemine şakeden törülgen bolları var. O şolar çıkıp intermedi öyle peşin. Mahkemene take. Ha, onu çıktı, neyse. Ayda varsam ele kartanlar geçsin, yaşlar geçsin, gelsin. Televizyonu dele kartanlar geçsin, yaşlar gelsin. Oy gazete okusam dele şu, bağırıla şu, kayda vararız biz karavanlar evi, kayağa vararız, kola ulaşsak. Ama ne kaybolmasın, asıl zamanda şundayım. Neyse alın. Asıl anday miting degende bizden emas. Bölük memleketlerde de, Rusya'da bir olmadı. Şarjında da sana bir konu var. Yok gitti.
Ben eşliğe düşünüyorum. Yine de odasın. Cayda. Çay, kamera. Dur ne ki? Oy kayda baksam gelip. Yaşlar gelsin, kartanlar gelsin. Gazetası dele, cariyalayıp televizyonu dele. Oy yaşlar gelsin, karlar gelsin. Karganda kayka var olsa, emne kılavuz, ne olup gitti? Kanday olup kandı? Aha, geyibeymi. Aha, geyibey, azı bardık türdür oşol. Men oşol karata tigi, ilgeri atamdın, rahmatlılık atamdın tigi, ulamış bayan var ne? Ошону айтчы. Ошону айтып берейин, ne? İlgeri bir han bolған eкен. Ал хан uzak жашап, картайып, анан дүйнө салат экен. Анан анын ортуна жаш, күчтүү хан жайгашат экен. Ал хан өзүнүн өзгөчө талаптарын киргизип, буйрук киргизет экен. Бул картамдардын баарын кыргыла. Булардан эч пайда жок экен. Жоого аттана албайт экен, жортууга чыга албайт экен. Деп буйрук чыгарып экен. Хандын буйругу картамдардын баарын кырып башташат экен. Ошондо бир жигит өзүнүн алачыгынын астында жер төлө казып, атасын бүндүс ошоякка сактап, түн ичинде алып чыгып тамагын берип, анан алып калат экен. Ошол жылы кургакчылык аптап катчылык болот экен. Мөңкүлөр эрте эрип, сайдан суулар суолуп, булактар суолуп, чөптөр кургап, мал эмес, элдин айласы кетет экен. Суу жок, жашоо жок. Бир күнү баягы жигит атасына тамак берип атса, атасы сурайт экен. Балам эмне жагат болуп атат десе, баласы айтат экен, ата ушундай кургакчылык каптап калып, мал жан түгүл, элдин айласы кетип турат десе, атасы айтат экен. Балам, эртең менен уюңду адыр-адырлатып, жайдагы, анан ош жерден уюң кайсы жерге барып, өзү менен жерди челип, тумшуң менен жерди жыттап, чукулап калса, ош жерди казсаң, ош жерден суу чыгат дейт экен. Айткандай эле баласы ошентип уюн жайып барса, уй ошондой жерди челип, өзү менен челип, жерди жыттап калган жерди казса, суу чыгат экен да, ошол эл аман калат экен. Анан хан жигитти чакырып алып сурайт экен. Сен бул акылды кайдан таптың? Ким айтты десе, жигит чынын айтат экен. Сиз ушундай картаңдарды кыргыла деп буйрук бергенде мен атамды аман алып калдым, мен ошол атам айтты дегенде хан түшүнүп, баягы буйругун артка тартып, анан картаңдарды кырганды токтоткон экен. Ошондон баштап кардын кебин капка сал деген сөз калган экен. Кой, эмнеге ойлойсуң? Өлбөк көтүм. Тамашалап атасың го, жок, токто. Азыр телефон. Тез чал. Чыкырайчы, ушинтип берет, такайлы ушинтип берет. 100. Алло. Алло, тез жардам. Өрт 103? Жок, тез жардам керек. 103. Алло, тез жардам. Батырак келгиле. Адрес? Адрес. Буяк кайсы эле? Ак үйдүн артында. Ак үйдүн артында, биринчи этаж келе бергиле. Батырак, өлүп калды окшойт, билбейм. Үйүм жок. Өлүп калыптыр. Температурасы канча? Температурасы 50-60 болот, е? 70. Давлениесичи? Давление 200-300 болгон. Сахарчы? Сахар 80. Ай 90. Ай. Бул эмнеси? Өлүп калыптыр. Өлүп калыптыр. Өлүп калыптыр. Kişi ölüyor. Hangi emosiya? Küçük kıyıla. Kayda varsan kımbatçılık. Pazardım varım var. Mal pazarım var. İt pazarı, kuş pazarı, koyucu barım var. Eli kanday yazsaktan kımbatçılık oldu. Kımbatçılık da iyi kaysından aytayım. Kımbatçılık degende айтсам, менен жүрөгүм жабып келип чыгат. Тиги жерде бошонуп турбайбы? Ошого бизди көрөйүн деп келаткан биздин көрүүчүбүз такси кымбат деп жөөгөн атып туруп, качан жетет? Касеп бүтүп калбай болду. Ай, өлүп калдым. Ай, токтом. Ай, өлдүм, өлмө. Кымбат,
жылқы деген ұтпат, жол керек ұтпат, бала шақаның бәрі талайлап жүреді тияқта. Құда сүйрік деген бір жағы алайда, тияғы далайда. Қаяққа өлесің, болмайды. Алма, тез жардам. Ол келгіле батырақ. Бияқтың іші қатық шөйт кел, білмейді кел батырақ келгіле. Ай, bilmeyim Karachi. Kaçtaytasın. Ana, olmaz. Hey. Ya, tüneler katıran. Bilmem ne bulduk kırakmına. Anası geç değil lan. Bu kurak geç. İçine öyle Hey.